Nā kei te marae o Hoani Waititi ki Tāmaki Makaurau e whakahaere ana te kurareo tuatahi o te tau. E ai ki ngā tatauranga, i enei tau te kau kua hipa, kua piki ake te nama o te hunga kōrero i te reo Māori. Engari e ai ki te pūrongo a Tāmati Rimene Sprout, he huarahi roa tonu me takahi e tātou kia orara wātu tō tātou reo Kamehameha. Tahuri tātou kia tātou anō. Rai ki rā te whakatau ki mātua whakapai tō marae, ka whakapai ta marae o tētahi atu. No? Koira ngā tohu a ngā kaiako o te kura reo ki te iwi whānui o te ora o te reo. Ko te rangatahi kei te kaha te whai mai, ana kuira te tohu o te ora o tētahi reo. Ki te kore te rangatahi e uru mai ki roto i ngā mahi, a hei reira kua mate te reo. Engari kei te ora te reo, i tōna ore e kore nei te ao Māori e tahuri mai ki te tautoko. Māori mā, tahuri ki tō reo. Ne, ako nā tō reo, whāngaihia o tamariki ki te reo, whāngaihia tō whānau ki te reo. Kia kaua noa tātou e noho noa me te pōhehe, kua ora anō te reo, kua tū he kura reo, kua tū te kōhanga reo, te mea, e kao. Kia kaua tātou e noho noa. No te tau 2001 whātekau mā rua ōrau te tokomaha o te hunga kōrero Māori, engari no ngā tau tatanei ka kitea, kua piki haere taua rōpū ki te 55 ōrau. Tui aki tēnā, kua nui ake hoki i te tokomaha o ngā tāngata e kōrero Māori ana i te kāinga. Ko te hunga mai te ruatakau ki te whātekau mai rima, kei te nui ake rātau. Nā reira, e whakai anō ki tēnā kōrero. Ko enei wānanga reo he kaupapa e kaha hāpai ana i enei tātauranga. Ahakoa te roa, te poto rānei o te nohotahi ki te nohotahi koe ki te hunga pēnei, ia te haumihi ata, ia te wharehuia, ia pānia i te reanga e noho nei hei kaiako ki a mātau, ka whaihua. Ko te mea tuatahi mo te hunga pakeke, i tīmata ngai mea mo ngā kura tuarua i konei te marae nei. I te wā i whakaaroti ake e te taura whiri, ke whakahaere te he kura mo ngā tamariki o roto ngā kura kaupapa. No reira, ko hoki mai te rā whakaaro ki konei, ana e whakatinana hia nei. Ka haere tonu te kura reo, mo te roanga ake o te wiki. Tāmati Rimene Sprout, te karere.